Nonsense. Me pacho wone no e wo form papa e de ma me nyese na akasa na no ntoko esi ase e wona me hwese bi nsi kasa na se ya nti bi na mo basoro ha na mo ba ba ye me krokro de dwon aje se me kasa kese ansa no wada woro mesre wada aha enu nti wo de asem e ba beda ye wo de asem beda ye mre bi a etwa mu timu kakra e kire yen na yen kakai enu nti mami misa udin no biem udin Pache frame Mafia. Amba chai. Okay. Afia enanu asema wo de beda ye no kakakra kire ye me na yen ti ase bi. Okay. Pache madam asenso. Ye can say mene abrantie yi na wo akra efe no. Ni abrantie. Ben Din pacho ya no abondi na tama no odo wo ho no. Na mo body daring sweet me bem ni nyina baby na ni nyina ka ho bi. Mamba cho me ni abrantie ben na wo akra efe no candy. Ti ye wo no ni nsensem bebre. Eno no dia nsansam na amade ende naba. Ai. O se me ko sendi picture bi ma ni say be ma me boy am ne tie. Me ko sendi me ni picture de ma ni say akra ne ba. Abrekra men kan hwe. Nti ye me ye die ni ena me gina so. On shakra ne 5 good days ni on shakra no ena me de bedwa mo na mo ma ye die ni no ena ne results na ba ti ye hwede na eye no krese wo sende mfoni ni bi ede ma no sa bra no a wo sende sa mfoni no so ma no na montamu atete anana mo da so twempena o mama no de mi ntwantro sa tam na me di sa video ni ma no o na wo de ma no ampa me di video ni ma no ka che ni say obusu anfo so mo mpene ntitina baby na me so me ntina me baby be ma menya ni ena me send sa video ni man ena ono so sese sa de a ena obehwa akra na me bia so me so de ena won hwe na akra na nya ne ba me so me nya baby anka nche ni say akra we nya ne ba ena o sa tam no kra na wo me no tina ni boy ni kwa na me nimu no ena kwa na ma wo me ba no kra na me ba na nya 6 months or 5 months emu wona odi 2 kwan no boy ni kwa me nimu no ena kwa me koye adwuma e wo magazine na me di share boy no satam kwa na akwa na nya wan ya boy na de akwa ni ko to school mu nyina wan na ye dey on na de akwa ni ko to school mu nyina ai se papa ni so won hwe no ai ti boy na na hwe akwa no sa akwa na ya re ye koda hospital me papa mbedi adanse so mpampa mo frem papa ko na papa ko nim se ye boy ni kwa na ne ba akwa ni akwa no 20 million boy ni na tu esika no de akwa ni ko to school mu bia no ne ba mpa enya ne ba mama enye ne ba ono oto no ko nu onim sa akra ne ne ba ono oto honom onim sa akra ah ino so be ye die ni me makoma mu onim no so be ye die ni ena me ka so see picture na me send man no picture no so wo de guase sa akra mama mpache da bi mama menye sa de ne da enti na obi nhwe obi ba ma no ena akra ne sei no na wo so no no ne papa ne video call enti se ohu papa ni picture na obore ni dini empokra da ka che boy no kra se nye ne papa ni obore din kwa bi ne papa ne kwa bi enti nipa we say no obi be hwe no kra na onyini kra no kra na oba ko hwe ne papa ne kira akwan enti se ne papa ne ti ase ne nko ade e wo so hwe ne ba no na ebia ebunabushia fon ti ase se ampa eno no entina ewom eno nti eya no ne kasa ebia magu wa woni se wabusuafo o maame ana wonuanom no wo mo empemasem nti yenyai ebia obeti ase di nti na wasa wodi video etai saasem no achi eno no obeji adi eya no woni na twempra enye se bia waje ni sika edi ti se na na obi ji ni sika di ya wo hunu ne ho dai wono na awo ena se abusua ne enti ase a ono a na busua enti woni se me maame enti ase enti asemu a Miguel ike dia ye no kra me de me to fom ampa me maame omo ne nka omo enti ase enti so se woni mi gyae a enti ase ewom na woni wo boy video ya wo de tattoo no eno ase ne say ma video no ma shaka say me send ama no ba me make dey say me post ye ene bia o twen ye sa na me hu no wo post no wo me start ene wo twen ye sa na me hu video no pass ma ka che nyankrompon wa na dia fanfra me sa na me kai say sa na ye ba man send ama no straight forward say ben ji video no me post ye no wo hu ye aha ena nso ni say post ya say de etie bi obehu na me nim say wo hu
nyankopon de sa na nyankopon ye oni wo number bi em o enye sa na me say ma hide no de koye ye no nti ohun ye mi ntwa ntro meka no kre dem asema wa kan ye no kre wodi mpagya wodi ye no sa o voice na me hia eno pe asema wa kan ye no kre bacha ntron kwa no unsa ompagya nti no aha wo ma microphone no kofo mana na abana no na ye tumi ati yo ka na ntron no na send ma nti ka ebe ya fa so a ode ye ma wo na ekire me ono na send ma me say akwa no papa nie eno ye ebre ben sa bre no na wonim e ma ne haw wo se wanim eno nti aye ne sa woni no so wo ma mente bacha me say on one send video no de ma me any pictures no say akwa ne papa nie what the can one now voice some am ko jamba bi sa akwa na me ba ono ne kan mamba chimeti makasa me na me send picture na ma sa akwa ne papa ni ben kanu kro why na was man ko jamba bi sa me na me ka sa asem na kire wo ba sa bre no ben na akwa na nya fie say but me yi me ne chat no ja kire ono na send ma that's great maybe wutu sia wutu mra no wa kire si eno ana na wunim na so yi chat ne ba na ka ho adwuma me de bedi mo ma ye kasa tete sa no wa bra ma na me asem me fun bia me use bia na ase na se dia wo de ma wo so ana wo no abetimi ya type no waka no ndo timi ye bi na se no e ba sa ye behunu ye nim ye betumi ya differentiate sa wo sande ma no na ono e type ye behunu ben sa bre no na akra na nya fie sen sa bre na wo sande we ma wo no wa nya fie sen na wo hwe no sa oba ana because a man be to me the focus answer me patona me hwe no e bibia okay me handan kwampo ma no 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 anka se be dia dance se me handan de man me han container so de man o handan container de man me many crowd e wo betimi ahwe there be o wa handan no wa handan no nko osika na wo di bi buy na mama me di bi buy container na wo ken wo de 1000 e buy 1000 mama e de han container that time container na 1500 me na me twa nyina in cash ben and what the Sunday and after me the Sunday on wa na me ko duru ya no 1 week na oflin so de bo me dua said enti me be say be ko sa we no we dey ntwitwa so me ba me be say me ko tufa we dey ntwitwa so na me hia ka kire me na me kire say ono ka se be dia dance obo me dua ama me ne ko dane dua no wa ne ko dane enti me say me be say me ko ne tenten ama ayi asakofa edua ba ma ye hunu ono na nanimba ono a obo obi dua akra de ma ba entiba ne ha o se de enti do obo wudua ne se wakofa ba afoforo ana wabie wano akasa won hwa akra ne enti me se ma saata mi nyina me hwa akra no ni na kodu 1 week kwa me nya adwuma so me ko nya o yawe se me ko me ja okwan na me ko me ko duru ye akasa bi ne bai me refi no fin so kan kro o yawe se ne wo okay so e ko duru na o yere 1 week akasa bi ne bai me refi no fin so because ache no feeling so de bo medua ni na chi ko di ka de ba ha oba ya na chi no na me sa emu oba ya na chi mu na aha na me hwe no de no so no abeka wa na me hwe no ye bibia mu na me de hand and man no na me send this card man no every month bia me send this card ko man no just de wo sem ye bia na me ye nam de o ye ni sinti no na ase abusuanfo no bia mpena asem ase di atem ni duabo ni sa we no etimi me transfer duna me se da bi eto ono ahwe de wo ye nde ko no emboa ana o send video ne de ma me se akwa ne papa nie we no ne te a wo di matem basa de me bo voice note mi de kire mo a ye be die ne no so eno no ye audio no this ma ni nyina wa me send ma mo first one me send nyina de ma sa number na chat me send ni nyina di atem pa na sabra na me de se ma wo me ba wo na wo sa akwa nya me ba me hwe me me ka akwa nya ba na me say okay enya me ba na still na wo da so tata me de enya die ni say me ba me je me ba na ma hwe no enya me ba so a beje wo ba red no kwa de nke bi kra na mate obeje wo ba ye je akra na keke wa hu unim ta ma akwa ni nyini bedu sa am na sei ende enka oi enti be efie say ana say Oshakwane when aha me ba ni nya won yi anu enu odi ni birthday ye de e man odi we enu an say akwane ko 5 years ni me forward ma ne bela pani na ye fe na na pia enu ni
na yi na nti na be pese me hu se sasam na empeja oti sasam na oka aha me de wo betumi ahmen sebe mu okra wo peja oti krema sebe sasam no a oka che wo na ka ho me pese me hu se ka because wase wo de ye no mo de ye wo start da bi ono na send ma me nya start ono na send it me send ni la de ma ne bla pani sabe ya o send recording ni bu ono on do ye o ya na wo delete nti ya me fast even videos ni na me fast ma forward am number foforo okay eti bu ono o ya na wo delete obo wi na wo delete sa na ye wo ye okay eti ni na ewo hase okay enti ye ba ye de betchere mu ni ye hu se ono na sade ma no ana wo de ye ne start no ko hu ye me hwe me pese me huna ma onka no kuro na me ka onu do otimi ye no wo boy we do otimi ye mama boy we do otimi ye no wo evidence no wo onu aka so wa palia kasa na onu wa ye na adwene me be say was on na de ma was on na de ma we ni ye ne ma me say me dey start ma me start no sa se ne bra ne friends no otimi di for de ma me nwan ko nka pokran me watch ya me dey start recording no so me twen recording no voice note o eno so me twen voice note no so twen eno so me twen eno so bata eno so bata you know video no na me be so me say no so ba recording no bata video no a change no me eno so twen and dey a che but sa cha wo di ya wo start ne dey wo kai and dey ma me so na send the man no dey a wo kai okay and say papa brana beto na ye was studios hi and ye ne ye nuaba ene ye nuaba ma edi enkomo na ni nyina efa akoda baako ya eneyi enkinwa hyew ede aba no ho be ma ne kire se oba no na wa send the video ede voice aka ho se akoda no enye ne dia ne papa ni ene ho niema ono dia na ohwa akoda no eba ne sa no ene ma no eja ne hye nti nei se wobeti ase na watoa so a age se DNA abam ti ena yaye ene ena resource no aba na yebeka ho asem but bia na untie case no eda sabeya onso benya ensem nti ase se die nti ena be ma be hwa akoda akodu stage bi na wakase bia enyame ba enti afedi opedi ene ade na hyase no wanka se akoda na nye ne ba no wahwe no awie nye ne ba de enti no hwe no wo hu nsemisa no ebedo so bebrenti ne yepesa wo ti ase ansa na Dr. Betna say the resource no so aba me pa cho are you ready ya mo betumi abo e de ama me ana me say bisa bia me bebo enti no se wo na wo send ya me me mo aba ena wo na se wo na send ya na yakeke match na wo en be ka bia kire because the enti bi ebufuo kura ba sa ne ma no yenye ubufu be ma senku akora no akora na nyanwo de ya yenka se wonimu se wo ka kire no na wo hwe oba dia ene obetumi aka kire nsa akora no nya oba na se ema ni timi bi betra aka se media bufuo na kan ye ne de me support wo mo kora ene obufu an madurawu so obufu na timi keka utimi keka nsanfu a ene obufu na aduro wo a ade na winhwie no mo obi o wa no akodwudwa obi akoku obi ka se bonsam ade na bonsam ni be hye wo mu no wo fa ase kan no wo ankasa fa wo wo ho enku ho na hu ni se nkwa ho hia na wo de wugya wo nkwa ho koku wo bie na je se eni da ho enti no se evidence no wo ho enti dokas wo ye ya na wo anye mama mpacha che ti me de ebufo me de mekai me bufu dia kotopepi asem nyina wo kai enti enu kwa de ori ntimi ife ma ne mama me ndi na me bufu dia asem enu kwa se meka de meka enti ebia me ntwa ntro ebia mekai me de enu kwa se meka ono ade obeya ma won so beka no ene be me maka e de ba de ono oto no num kasa no wo hu mum ye no mo pem ho ana ndebi mum ye no ase me hu se mo pem ho ase abusuafo na e ha mo ase mo ntokwa doso ase bia nya ase bia kra na ase open toko too much bo we ko de ma fa so no mama e bi ti sen e de na bo ni dia Agyapong ma mi refi
na make us say ache sisi akra ne kura kofa ache mi refi mo tena mfie be san asa wo tu kan no me ne tena say nya be say 2 years we say 1 year na ben wa wo hwe akra no se de osi etie ni ade a wo mu se osende bibisa anaso okan bibisa de but wa wo hwe akra no a die ne ne be ba de but wa wo hwe because we say owo in akra no ebi a bibi ni a nka ube hu ne ntem nka won hwe no ama ne nkonkodu san fie akra no nya wa wo hwe anya ode a free titi nyina na wo hwe ni nyina na kwa no wo hwe ni si 1 year po mama free titi a wo hwe ni nyina pa chose obi ka oba wonyim ne nim ne kun nto won na be ka chamisa kwa anya me ba okay akwa de me ba dia ma tem wasa na metem na ubeyi mi fi hospital hono eno de akwa ne nka be ya akwa ni fi hospital hono wo ntimi nhwe ba na ono na ya ona wo de be hye no no osimu da be wo de be hye no obi timi ni se ko hye obi na say no metoto mpese ye die ni nti so obi ba say nya oba no wa tena oba bi adwun say ono so ba na ono so ahwe no so ono so mehwe wo so ba ma so what the can be wanu akasa asem we so obi nhwe obi ba dia ho ne ye part obi wanu akasa asem we okay eti ene bomodi ama wonsa enka na chese yenko yanim but Ben obey say there so movie on oh da kula long time we did because modi amoko anu dabi moko anu masaka so ma long time kula moko anu masaka so ma say ase eniema bi na stumbling block e dia ma mo bi na esi mo kwan na nka modi dabi ma oba won na ye na obo odua de ene de ma me ene kwa de die ne ho asem na be ka no kwa de bibli o ma me ko timi o ma me timi di na chi de ne ba me kulo mu o be bob dua o ma me enti eno de ma me ene kwa de let's talk about the die matter ene mi timi ne ntan di die ne ntan asem na ye ka ho asem one no better one no better za de ade eh I mean, many transact me woo. Shall watch it. And I'm a wow, papa. And then master than ye come a wow, papa. So we come off that so be it here. And then master than your own. And then master than you. One. The wow, papa. My ye be a man. Wo. We better have no so to a boxer. Boy, my ye be a man, papa, mama. My hand, my ye be a man. Wo hande ama me sa we de nka bi krada for the 1000 ma or the 1000 ba na me sumi di bi ba na just 100 be mo mu yi nka bi bra wo to wo ye adwuma na wo yi mi yi ete da na wo hande tai bo so me so adi 2 million wo sene ma ba no 2 million ye sani ska ma akra on o be kai ne ho kai sem se wa sha akra na ma 2 million time I saw recording now. I went to my recording. Okay, so my hands to a man and even I was recording. Mama, not be a 2 million, 1.5. Mommy, and was sending them out. Evidence war. And was sending them out. That was who evidence. I mean, sure, no, no, say 2 million. Yeah, I was the same. Only 2 million. Make sure it be so, mammy. Now 2 million. Oh, my mother wants someone from my Zade. Who from mammy? I want to know Who more Ghana na Mama mi cha kwani tu obe ma mi nie akwa no me nya adwuma me ba no anum no for da mama akwani no for 3 months or 4 months say no magazine ko ma na eji akwa o ba na no for da akra no nya 4 months ene mi ja no ko magazine say magazine for be kan akra na me obi ye adwuma o magazine na me ja be ba no ho no me ma me na ehwa akra no recording no evidence go woni ne try nyina wa hwe oda mama say if I knew mama me ka say wan hwe me ba won ka okure ebi so ma me so kakra on resika ha wey mo from awon me no abonto ba me ne o twa ntro be ka okure ya ne say last time me kan mama me die ne na mama me pese epu me se janya mama me en na wo sheja mama me un ka okure ba ko me pese me kan mama David mama ba won ka okure ka to na me nyim mama eja na wo kan afuna makai na me nyim okoye adwuma ho baabi sata me wo Ghana en okoye adwuma ho baabi ana me ka try ni say okay mama na me nyim sa eja na wo ka se me ma engu ma me nu asa won she ni dwa papa
emi wa no kra nka o sika be na me ma me phone ka no kra wa be ma me phone na me wetima try chat to ba ko se wa ma me phone o ma me phone na o ma me wa so wo ma me wa ha nti enye no ka no kra na no nedin on ka no kra ba ko se sa boy no so hey ayo wodo sa na to ada ba pa na me oba yo ko fa ni ti anya ka na so wo Afutuo so obi ko fa wo ton so a wo me dey forget you Afutuo so am to forget it ne dia Afutuo ni na bem mo re fi sa ta mo na mo ye love no da dia wo ka no kra mo ti abasa komo no ne dia na e dia na ate ba yira ho memui na e de what time we ye time pa me hwemu mi enu ni na no bra ye bai se be ye die ne ntokwa sa what time no ye de e beto mo ntam sa wọ́n na dua sa what se ya me ka sa akora wo mo ntam kopim se die ne no beba but ne ye wo bibia connect mu mi enu together sa de kora na wai doka sa wai mama e de na de sa time na beto mo ntam sa enti pa se wo twa na sa so adai e da wano so ko tena TikTok e kan krofo asem ba wo me bompa e se ma de die ne mama me nkasa bi ma die ne nembre enti se wo twam na se benda gatamu a wo da baabi a wo wu aju be save no mama me twam ei se de odidi a mama ka me be bisa ben nsuo na wo be twam ide mama me twam nu wo wu a be twam owu ben no so wo be twam mami ebia na man ko sia no poda me nkai se me sia no na be sida na wo sia no da it will never happen wo pege na wo sia no dan so duru ba bia wo so sia no ma be brebe wo sia no ntu be sida na wo be hunu so be sia no sometimes we are younger now see so ultimate mistake we play and also it no me now I've learned from my mistake a mistake in my think am no be wo em no betima ko na chi a but o ye ne de nya sia wi pamo me hu ko nyina efri me ho girl crowd me ba kro mo kwa wo pamo again am ne kwa se me san again ntam aye ke bi kwa again kwa nko be ka bi ama me so me di wachi chip ekuta mu nyina wo hwe chip na me ntime ma me mo nka na wa na wo fi se wo de me se de me wo de me de yam bobo ya wo boy ko de ma fa so no mama me show o mami ti me da masese me ti me da wo wasi unka no kore wo mami mo mi sama mami ne do be ka no kore me se me hwe ma ne kama me na mami na hu se ya chale unka no kore ba ku sei me nka no kore me twa antoro de ayede on to twa antoro be si se an afede me na me send ye on sa afede o kan ado ache he because me twa antoro me se ache ani me na me send o start no ko twen Mama me ni go so ni evidence no mo ni mpo okay me dey evidence no mo dey ni na ban doctor mama wa kwa baby em yeah start okay doctor every MMA labs e din ka chiro dada se me labs so mo na ye DNA kroje asembi ani ho hwe nka ho se kroje enu nti yempasem doc ani yempasem o empese obi beka na mako hunu obi na obi aye de ba de kira nkro na ye tweme me ne mabadwafo abo na nia woni se wokekafo kira wo a obi hunu so ogina na wokeka nkwase asem bia na ode akye no afa no wadi enu nti ne mu aye adwuma for so many years because yen se mo ho eni asem enu nti MMA labs doctor ewa ha resource no are you ready obini yem hey ayako doctors me bisa wo bia mu o man de mu gu mani mu ase papa me mama me doctors na me man yam sense abre no ono nko a ono nko no ko nya wo mpo doctors na yesen mama ono nko because me na anije yem de na mum ye no so na monom mama etie bia na akonu bia akobo akoda ba bia maja me onu please on mama gabu mpo se kromo obi abeka no krakra onu na ti no nya ho nkwa adwuma ni fie wa na metie na ni fie na ati okwa adwuma wutumi nyi mama wa na metie mi ntimi nko ba bia tata ma mi ntimi nko ba bia okwa na otu punu
there be ko ba no baby wey ukuru wa ba no aduane no BBS ojo so ni wajo so oba ni aventi onyame sha say aha 7.9 FM Monia TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wotie no na ye kono na ye ne doctor na edi enkomo doc akwaba yeah me amejoso na wumpo mutisen nyame adom bibia boko ya da nyame ase doc results na you ready the bacho are you ready I'm say you're ready last week now holidays near in Intiana yes e be share and are you ready yo anya na sabre de afidie ni mu nyina eye wodia wadwuma na adruso ni ahwefo ni atiefo ye show yetio yo Maa Akos me da se ene watiefo samoma ya kwanya na MMA labs the DNA testing center ye bana ye no bedi dwuma esom ebo ma abusuafo na yema ntawantawe wa abusuamu no ekwa wiye me say be 2-3 weeks ago na ye share ye between Ajay Bernard Owusu and Candy Bell Owusu Ajay results near ready on the 16th and it's a make conclusion now na wodane wani kware me pese me hwe modu ne kakra ye hwe modu ne kakra yi buja fodi odi ataretare ni sunte mu ni ayi de wuhuru ni ma je se yi tawro na wuhuru okay sister na don saba akwa aka to ani ye oye majo oye munshio ujiri wuni mo ho The probability of Ajay Bernard Owusu being the biological father of Candy Bell Owusu Ajay is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Ajay Bernard Owusu is the biological father of Candy Bell Owusu Ajay. And see, I mean, say me di coach na. Nani tintin ni tietia nyina ni se eye Master Bernard Ajay Owusu eye ne ba anani moja ba ene Candy Bell Owusu Ajay I was saying go me okay hey Doki where your tears of happiness ya na adana Owusu Dokas mama Dokas Owusu aza we no tears of happiness ya na ana na we yam siso na we nyu hu ni me yam nhyehyem na ade na wisu de nse o se mi so ni se akra no akra ni timi bisa me why ne me papa mama de mam ena bi hu asem kra me nka first medam ase pa se medam asem beto manuma ma nje me ayima ma ye wo se mi su me ba no ko school bia no osu enye se ne papa no su oni bi o wan kasa wo to woni tua sa akra ne ye wo ba na akra ko school 40 cedis school fees akra uniform ba me kasa ka metam ni nyina ade aba wutina wiase na wo ye se ya se mi mpokwa na ma ye wade kwa na oba no asa wan wan ko yi wo ka nya no mama enye se ma no akoyi meka onu akasa wonim sa akra ne ye ne ba enye se mama manu akoyi meka na wo do obi mfoni ni ene obi video kwa kire ne say asomasi ni a ene so etimi si your doctors usi obi tumi hwe obi bo ewom se dodo na mema dodo na no eya no omo feel say eyo omo ma ba de be wi a kire no na enye wo omo ba enti se wo ankasa wo pɛ mu kwa kasa ni se ni dia entotom pɛ na ase fi akɔ na mframa ho no doctors mama efo so na we ye ne nya biem se be ma kwa enhwe akora no a be ya wasem be ye de no onko kan kire be ma no se enye wo ba mama yawo na mama de cancer no on sha akora no se wo hwani mpokra na mama no on sha akora no no on hwe no wasa kwa ka kire se enye ne ba ene se no on akora hwe je se o hwe no wo so se nya wo ba we de wo se ye cry ya read the hospital se by producer be kan no na say my friend me ba no ne epe moja me friend say tidie ne nemba ye enso what how what Ghana ha ba akra na du se mi do obaje wo ba na kan bia na me fa sa maka be ka so obaje akra na ko ben udidi enya adwani hyemu di e kai se wo banie on kai se wo ba okay me ka ma body e utie ni nyina ama me direct doctor I'm say MMA labs ne dia
yama wakasa rebe Nedia. Ma akrobeto say. Wonu Ma akrobeto no. Kuma ni ma. We dey wonu a na kwati ano ba. Ai wa pass. And ya dey ne ya kan say hetu ni na echi no. We dey no kre. Oba bi o wa we yedin. We very cool pa. Na so mu hu pa. Na hetu ni na echi na misuro. Na misuro pa. So be bi eni mu ase. Eti dog. Fa femo ma ye yin fa ne be mu ni ade. Na fe memra ben so ye ne dia. Okay, me just say DNA dia. Samre ya DNA atodwa dia ya dia. Ye be say afanu ni say on be dwuna akra ne ho na mama akoma aba ni nyina direct na afi ma doctor ni na nka o ma akoma be ba form na o ma dwuna akra ne ho na ne etwamu no o be be etwamu boko ka akra ne de kan na wo kotu MMA labs the DNA testing center me say ebe DNA kroje wontumi so nka ka me awo afidie yi so na yi mo bros da na nka me no Kameno bros. Doctor, we are Cassandra. Kameno bros. Oh, solid. Oh, solid. Dear Tana. Yo, and say DNA a project a chinye bi ani ho MMA ye DNA results e ba na yenya control say ne ba na chinje bi ani ho enti se wo pe DNA a eye crogen and MMA labs eno achi se wo pe se wo ye lab foforo bia specialized test wa call labs bebre wo call mo se test we yenye test we yenye free MMA labs ayade a ye beboa o Ghana ye nkrabata ni bi wo Accra e bi wo kumasi ahojoda aban Sindis Junction Accra ye wo Kolebu ye wo Fanko okosunyan a you know run about Domahin Kro Takra ko Florida Cape Coast ayade a ohwehwe ye na obehu yen so onte me brought me nka bia no se ehun hia se ye ba hokra na yebeteki sample na ayade a yebetumi aba na ye ba beteki ehun hia se obeba kumasi na obeba Accra amro wo bia no ayade MMA labs ya put things in order yebetumi aba ho no na yebeteki samples no enti kumasi ahonjoda aban Sindis Junction se ne last week me kan na nche kra ye bie kese pa e waskwa ai no so yebebie ye kwan na to ho next month ayebai enti ahojoda aban sisi ade oba da aban Sindis Junction tax opsi the taxi rank na ayade abeba na ye ho your phone number no 050 050 16 72 748 748 050 050 16 72 748 enti sa number we 748 749 750 ayade ani nyina wo frɛ na ida se be koye other offices ni bia wo frɛ na MMA labs ya na oni edi nkomo obetimi asende WhatsApp ewo 48 nso o send ya within 5 minutes ye be reply na information bia wo pɛ fa DNA ho ana fa lab bia ho no ayade a ye be hwɛ kama ama wa ni agye ho ye be hwɛ kama mo ani agye doctor ye mo number ni biem 050 050 05016 05016 72 748 ope ahomantentan ne so a mmalabs.com.gh okay mmalabs.com.gh oko social media ni nyina MMA labs platform ye obabi a ohwehwe ye na obehu ye na oni ye dinkita won so enti bomodia na fra doctor na ene no ene enkita ho DNA profiling, paternity testing, relationship testing, maternity testing, non-invasive prenatal DNA testing ni nyina no doctor eye ewo MMA labs enunti bomodia na efre number no sisi a doctor sorry enunti doc umia first one no eso good enti doctor sorry enti ubetumi afre no na che say o friend sisi a obefa na wene no edi enkomo 0501672748 na ene doctor edi enkomo ben abecho efru na ne ebue ben efunu no ene ebue akra ne se wa na atu ne den ma amekopachimeti makasa on tu ni di so onko no nko tu ni ya tu ne den pacho dem so na say akra nya me bantim ye da tu ni di so ne kan ba sabre se na akra ne buru boso me miensa da bi wo na nche mu ana me koye
When one started the bar so bomb me or the bar 1 week na 1 week oh okay 1 week ni mo a eni enti ase ewu it was my kasa kwan nya me ba obua nka no kure wo nka no kure ba ko say me bua na sata na me ka ta na kwa na di say na wa di fe say ana aboso me say oh sata na kwa na obey 6 months he ba cho mami na wo nka no kure sa me you chat me bia da choma me phone word I'm so the chat or the chat me bia da chro okay you could do 1 week okay no feel so the bomb bia 1 week but sabre na wo kwa na kwa na wo say no be I'm say no kwa 1 month more no I see yeah okay inti na mo antu di bi kwa kra nya oba de ye tibe ntu de me ti ase na se ye oba no betu ni obetu sumi wa busu ese ye oba no betu ni de ese DNA no lie mi wa busu yes ye mpa abaya ma ni akra ni di straight mi wa busu ya no kululu no le don no nkofo ye so sabe shi me ni fie bensie ho ana onya sai mama afa na okọ 5 years afa na okọ 5 years obetu ni de ben me no na di ba cha meduna wa sha meduna wa sha na ka oba no be friend din ben wontu ni na edi ben na de be friend me ye wo me ye to mi din won so ye to wudin enti e wodi a ye de ayo papers ye de wodi a ye de aye wo best set everything bibia wo document bia wo wudin wo so enti ye ntumi fa da ye wo no sa bena anto no bacha enti o papa hiya papa so some say papa na to din bacha bacha okay enti wo betu ni din na akura na hu ne se ampa me papa ni se wudin na ade betu no se wo fa bi din na ade betu no se wan din na ade betu akura ne de wo hiya se etu ni okay se ya ye die ne no aba eye wo ba o ye ben se be se me ti akura be se me ti akura na sa wontia ana wo nko bi pese wo ti akura wo anu a ye de ka se me pese me ti akura akura 4 years ye te no wo o ti na ko ma hwan mesi me busa question ba ko unya ba na ade ne ba me ba so awo papa me kasa to ti bi sa question anu a ba chuma fo no so ni bi ama wo je try de ka so be ja akura no en fa sa red no kura me muda so no ti bi de ne ba no e ma ne papa me so me da akura ne be ma wo ti ni sa question anu akura 4 years se unya ba no ti mi de ne ba e ma papa na na so me ka no eti me try pa so wo de tina wona ke kasa asa wo be bumi ana no I don't understand you you go beat me okay you go beat me na wona ke ka dia wo ke ka no tina wona ke ka dia wo ke ka no se de we di mani no tina wona ke ka dia wo ke ka no wo gu mani mu ase no e na die ne se de chantro ana wo be ka temsa kwa nya e na bi si die ne chantro no onya kan kire wo no na me sha wo sha akura me sha pepe wo sha akura metima yi mobile money wo sha akura wo sha akura na me send this card man wo send this card bosomi ana wo send this card man chese wo nyes kadi am send man no akura no hospital okonyi mama ya we mama ne tiani mo ne bi sanse de me ka me boana o but say wo se wo ka kire wo na akura no wo be wo se na akura no bosomi san tama me be kwa and the time ono ka kire wo se akura ne nya oba na wuja ne hwe no on say me kwa 1 week mu a na asem ne sie 1 week more. Enti wo share no from pregnancy akọ me bia ya me o bia ya me o ka che o sa akra ne nyo everything eno ko de ba na chi kwa no na me sama no me sa sani ska o ya we o ka che o sa akra ne nyo ba sa na o de ba na me ba me ba obua asa e won na okoye na no won sha akra na me de ne ba ha say me ko nya it o tu kwan no e na ma me de na ka wo sha ba ka me de be ba ha ni gusawo bra wona ba send video ma me say akwa ni je una wo say me ko do won no on Sunday video ni ma be no o chat to and to no chat first no so on Sunday first so on Sunday first was on Sunday video bi say wo sha akra na why na obi hwe ne ba o se me tam na wo hwe na kam de ba enya me de ba na wo hwe akra no enya me de ba ha say asa na wo hwe akra no sabe na odo ba no no hwe no na me fa video bi ama no video ne ma wo o se no on fa video sa ko be ba because ni na na ya o the video no ama wo a e ka be ka kire yourself video bi no odi ama wo nti na wo hwe no se dan din komo and me send sa nyama ni nyina de ma kan ko da wo da kan sa ta ko da boy ni kwa minimum no send ni nyina de ma sa ta ko da boy ni kwa minimum no me busaw me ba me say sabra ni se no udi nkomo ofon so but ye no udi nkomo wie na wo start say wo hwa akora no it is a sabra no wo de sa audio no e de ama wo a ana wo send video no de ama wo ka be ka kire ye say oh video bi say no de ama me sa akora ne nya me ba nti na me hwe no ba sabra no
na onka hwenkyere ye ana me tell say oba wanyem enim no kuntu odi video ni ma me me dem say oh so na aka so meti question na we no see na ho me dey me say question no see you na this video ni ma me say me ba no eno na me say dan ka say before or after because what the ma before ye ba be fa wa enko won wo ba ka kire anko do ba ma say no wa ye mi ona de odi abra me ni enu tire ma me hwa akoda no ba sabre no ye frɛ wo no wan ka bibia na wo start say wo hwa akoda no ti wo hwa no agram enu mu na ama ni sika ma ne de koye container no se bibi na wo hwa akoda no na che wo sab odi we ne brɛ wo no na abegyan no so obepa me ba cho me ba obepa achew obepa ma chew after so ye we ni nyina wi obepa achew se me fanchem obepa achew se me fanchem me fanchem na abufuo ne ho ade na me amehwa akola no esua na me so odi anya hwe meteke ke o fo dua wie no obepa achew na wo send this video we o send video ne e bae no me send ben na me hwa na wo nka no kreta but wo nka no kuro so so send video ni ma no wa hwe de bie mu ba me nim so send ba o send pa wo chew mama obua nka no kreba ko say that boy no tell abaya se wo de ya se na me ka se mama me ka bi amabo bia no betua oba akwani oba mama chon oba wo ba 4 years de ye ntire ma ne si akra 4 years 4 years de wonu bra only 4 years or 5 years akwa ba hwan na 5 years enye time July na me July we no problem date of birth nso ya no ama me wasi akra no 5 years and me bi san say the date of birth yes enti otimi bo kire me a ni date of birth yes de no kwa no onim na me bo ma no enti yes me no na wa bo no wo bo July year no de na me refi July 2021 year na 2021 okay the year can say akra no oyoba e na wo ankasa papa ne kra no on te Ghana se bilibi na do ba aya na me se o ti ne dia kwa akoma ama me ye David ti akoda ama ye e na bi sai so ma me ti ase wo mo dam onyare ne nsadu ne nan do obetumi ahwe no wa bra wuni ha se mumu ba akokra ho ka enya de a ya beka se bia be ma no fa cheme asambone kwa chechire be ma na fremu nti no yaji akokra na akoma be ma na maame ana wo ba na fremu nti no yaji akokra na fremu nsam de akwa akoma oba ne maame nwo akora e na wo maame nwo akora enti se ye wodia de na approve nti wodia ne se wo be hwa wo ba e wo maame ho eduru time na wasa wo ba no eba anasa wo tenu a emra no ma ho kwan ya sabre ne bedu but emra ne ma kwan at the age of year ben at the age of ben emra ma kwan 7 years eko I think say 6 years ana 8 years oba 8 years eko ena emra no ma ho kwan se be ma eno kwa no 1 omo be hwe ba bia wote 2 waware ni nyina wo mo hwe onyasa akra na nyasa afie 90 years ejeno one baby a wote adwuma a wo ye wo ware ya because den tia make us marry ebetu wo ye nya hwa akora no e di dua abon nyina wo send scam ne na de te wonya bia ma na obefiri nso abodua me se de enti ne ye wo mu no enti ne aba mu no enti ne aye de no enti ne agina mu no enti se ye wo mu enti whatever say dua bon no ni sa de ade no enye de bia da okay doctor bring now benena me patch okay adam student kawa bo nyina ma ko obetua ma ade ama wo me enko court wo de twa na keka no open na kire me wo tina ho na keka de open e kire me wo honum e ma me no meko tina honum na keka ne open no nim ni pan wo good afternoon good afternoon now for me to say adomba komini aba yeba nyame ase yeba ko na yakwa akoje osentro ene osetete ose hawa wadawroma na draba eye haxa mixture in the capsules me ya working what no dia ma me no na making can was it from the look of things the man has to one on say me do be kokko na gofo ti o say bia eye dwumadi we nti wunya lawyers ne wunya mpanifo mu ti o se o hwe ni emamu ngo kwa ye obi program na yenka ba ubo se lawyer bia frɛ wo se nitie me pese me ka asem no e de ma no nti mu wi a me number ni mu mfa ma no ya me di na chi free na ma ye di ama no na me ne kasa sisi okay well say from the look of things the man has to one compensate the lady for disgracing her
2, the man has to pay all the remittance for the past 5 years to the lady, including the medical care, shelter, and other things as well. 3, the man can't have custody of the child since he is not married to not staying here in Ghana, and none of his siblings can take care of the child so far as the mother lives or the mother is alive. There is no age limit in requesting for custody according to the Children's Act as amended. Yes, my yes, I can. Thank you. And what did Nadine and the beer or Jumano and the Akam. And yeah, you can't just see a Taiway. Never, Emrano baby, I wouldn't Brano Crono, Moasaka, or Sadi Biaka, Hondiana, and no cry a mosh. So more bossing to baby, I walk chrono. Uka kombe mwa yesa ni ma we na sometimes obey ya na mo ye blind to be a mokasa wa bra mo trust ya nu mo ma ye ntwa ye ho emra sisi ya ba ma mo narrow prime water ensu papa anom ensu ya de ma video no ma shaka se me send ama no ba me make dey say me post here ene bi o chi supplement no kwasem say e ye kama and it's bombardier no be hepatitis, arthritis, na be free ho. Na ebe ye nipaduanum nyina adwuma. Kama. Ama ho ato. Ne ye nua ne ye hye na ye no nye otre bia. Eye amom ye nye sutie. Enye da bia dro. Wodi eso bi hwe ye seso so ahohom ni nyina hwe. Wo so hwe ade beboa wo no no aka kwa. Enu nti Kentucky Pharmaceutical and Research Center immunity supplement ne de. Onua ene abusua ni nyina no be champion for na de o ma abofre no fa na se de oni mrufie dumienu ono kwa ena entumi enu be ye ni akari nyina songo fre 0555 610 592 0555 610 592 na yebama mo nairo prime water nom ensu a ede na mi che ehina mu nsuo kama ya punum kama eti de papa enti wo ye yie sa no a wo to bedin sa na weekend ye koye wedding weekend ensu a ye de ko serve no weekend ensu a ye de esi akonko ya ko suwa ya se papa twe na ye be surprise water ye pensufu dabi typhoid nsuo bia e wa de no so bia na wo hwemu se ya se ne ma na musa na to adongo ene ma to adongo ene ma na musu ene misai mesra wo ye pesa nsuo no pesa nsuo nti narrow prime water eno ko a ye de ko serve ye prime water na eno a na mesese de na ye ne tie no bottle no se de sitie no mi wuri nti wo ya su komodo wo bia wo mi se nsuo bi wo kora no asa wo no mo a sha fridge ma wuntumi no dabi na you will be see but narrow prime water there sha fridge mu o sha fridge mu o what in fifro fifro wo no wa na mo kama just wo na wo kro ensuo so de eno ne nkwa se wo nu what is life it was a wo nsuo pa na what na se enkonu musufo enya typhoid yade fo wo fo ha ye we ni enyi wo se sa ni sa abode ye na ebedi eye narrow prime water ye can for them ebe adwaso ache 10 years adwaso odwaso ye daso so ne soro esan se eyensu ye kama wonu mu na mu mu sa akuru yo ajesa wo ko baby eye narrow prime water bomodia na ema wonsa enka bi wo fie wo benom odi se wo ahoho odi bi se wo obi obeba bia fa bi S7 obesa nom no besa bi aya enso na asumi o mama no balance ashe bag mo wodi kofi o de ko kire ani e wo narrow search energy drink se seji e oba bi a wo se wonya adwuma bia na ho ye mmobo jiwe na fa ni nsuo ka ho yi drinking me se me anam tea so o na no ye ma nam tea so wo nam tea so enam nom ye won se ya nom de no enko ye
enti me ya na me ya no de yi bi na na no ya de bibia frafra wo bi konum bi a no eyi wo de na hwu a ekokọ guda asori da mo wo de saa kate kwa odi ko ru asori da mo ko obi ni ande ji drink ono so kwaji kwaji bi kwatere kwa odi aru asori da mo me so ko wa ko hange sofo bibia da ho we mi ana me ka hye ena me nom ye na se de si ye kama no ye kamfo de amount ye ha ye da bi ye kama ye ne ba ye testing ye num bi ansa ya kamfo de ama wo abo mi we nam si shi to aso na wo so wa nom bi ye nom ye enti ma wo sanka nere